Chondipur Gosaba Nimsinyo Tongnai Birmoni Para Yanemawo Youth Tripura Federation Rothangye Drugs Awareness Keha Aborowo Bajama Romba Pandawo Volleyball Bai Ake Kerambo Dopono Braudio Ake Aborowo Mampa Bura Burchu Nuhmo Chaya Kasa Kanang Kiye Chirichra Kongye Tonero no Pono Brok Kurni no Free Word Treatment Riha Ake Aboro Nimsinyo Krok Skook Hebale Treatment Rimo by hamya umba pandawo bro no mangnawo je check up kheye result mai mon nimote dikhino free wo chosma phono bro no ri animam ba pandawo youth tripura federation ro haba bodi kiye mamphani saka wala ye tongo no jotto nai redi e nraw no nai phemo bodi kes kamporo nai den pheo nai phe ya wa ha bodi nai pheo kade wa mo phe ya phai nai ke ting de puila ting da puila Bram Nangsar Uday Kumar Riang ni leadership ni under wo bungtoi thema bai kese bodi ki habala lai tongo arumi boro wo tongsoi nai Kanchanpur Block Committee ni President Firoj Kumar Riang tongsoi yo ake Kanchanpur Block Committee ni General Secretary Pradip Riang phono tongsoi yo arumi bodi ke Bram Nangsar Uday Kumar bung bodi ki jatin ba pandawo dol toiye jati browo bipol sampot klaya tong abono na ye bodi ke ki tongo abodo yo no tabis kangwa singkem koi mahang yamani khunju project na yaw ye tonaro no free treatment ke ye machine ro ba nei ma khunju khani ma ba pandawo machine stage ke khunju wai sin ma ro phono mangnawo re ma ba pandawo lisla la ye bodi ke sak thai la ye tongo arumi Bram Nangsar Uday Kumar le tining ha ba jatin ba pandawo ba sasu de hamri mai mola ma de tongno jatin no ro kha ke mai mola ma de tongno ye bini nijer pocket money te khlaye jatin samung tang ye tongjam se arum ba pandawo no kobru YouTube channel bo nai so tonero no request ke wo wain so yen ro prathana ke di Bram Nangsar Uday Kumar je bongso research to kaham ke ye jatin ba pandar samutang me nei bai akhe je chomono successful me nei ma pandawo no joto no prathana ke khru di ye no joto no request film se bangbalu ya khunju phono free treatment ke ma ke bala le ye tongo no joto kobru YouTube channel bo na ye tonero no khakcha ha no joto no